nguko uko zabaye ikipe zo muri Afurika zose ziri kugenda zishiramo. Ikipe ya Misiri ibanje ibitego 2 turavuga ngo igiye gukomeza ikuwemo Messi. Aho narindi nanjye rwose nasereburaga mvuga ati aravamo. Ariko nguko uko zatubereye nyine ikipe zo muri Afurika. Ikipe ya Senegal yatsinze ibitego 2 bayishyura ku munota wa 86, mu minota 5 2 byari bigiyemo bashyiramo n'ikindi. Ikipe ya Misiri nguko uko bigenze. Ikipe ya Congo niko byagenze. Ikipe ya Cape Verde niko byagenze. Ariko ikipe zo muri Afurika muragira ngo tubigenze gute? Zishizemo. Ikipe yonyine yo muri Afurika ibasha kuba seri ni ikipe ya Maroc. Ni nayo kipe yavuye muri round 16 yonyine. Abantu bari bari kuvuga ngo dore basi ikipe ya Misiri nayo iradupfa gasoni igereyo, ariko irabibanje dore ngiyo ibyo Messi arakonfirime. Noneho impaka za Messi na Cristiano nizere ko zicitse, zise n'izirangirira ahangaha. Messi ku munota 21 yahushije penalty. Ibibazo abantu baravuga ati aha itiravamo. Mu kuyihusha umuntu bita Abdelarouf rwose yarashyizemo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Misiri. Muri make ikipe ya Misiri ku munota 67 yari ifite ibitego 2. Ku munota 79 hari hahagije ngo Christian Romero abe yashyizemo icya mbere cya Argentine. Ku munota wa 83 Lionel Messi Andreas Coutinho abashyizemo igitego, bibaye 2-2. Turavuga ati ahangaha noneho rero ubwo bibaye 2-2 reka bajye extra bajye penalty, umuntu arebe ngo basi penalty banakomeza buriya penalty n'ugupfa no gukira ntawamenya. Ariko rwose ikintu cyanga ibyishimo by'Abanyafurika sinzi ari igiki, sinzi umurozi wabaroze. Ku munota wa 92 umunota wa kabiri w'inyongera kuri assist ya Lautaro Martinez rwose. Umusore w'ikipe ya Chelsea Enzo Fernandez abagishyizemo nyine. Ewana. Ariko ikipe ya Misiri yariho irekarama. Ahangaha yariho irekarama kuko Salah bisa naho bari bamukoreye penalty imbere ku munota wa 91. Ku munota wa 91 Salah yinjiye muri box. Yinjiye muri box bamutereka hasi asigara arekarama, ari naho bakoze iyi counter attack yatumye habaye iki gitego cya gatatu. Kibayeho hajya kurekarama ati mujye kuri VAR, abwira umusifuzi ati mujye kuri VAR, ariko ewana umusifuzi yanze kujya kuri VAR, yabyanze. Yari yagiye kuri VAR nyuma y'ahangaha rwose yanga igitego cyo ku munota 58 cya Misiri banze. Rwose umusifuzi yanze kujya kuri VAR, aranga abatoza na head coach Hassan bamuhaye ikarita y'umuhondo. Amakarita rwose yarishije. Ikipe ya Misiri bayiha amakarita menshi kuko uyu mukino urangiye nta karita y'umuhondo ikipe ya Argentine. Ikipe zaradushoboye, ikipe z'i Burayi n'aba banyamerika y'epfo uretse Brazil yigize biriya, izi kipe bisa naho zadushoboye. Dore ni noneho rero 1/4 hagiyeyo ayahe makipe? 1/4 hagiyeyo ayahe makipe niyo umuntu ari kwibaza. 1/4
hamaze kugeraho amakipe angahe? Hamaze kugeraho ikipe y'Ubufaransa izakina na Maroc. Aha ngaha ni urupfu. Kujya kumva ukumva ngo hapfuye ngo umuntu. Ikipe ya Maroc n'Ubufaransa turareba, aba Bafaransa turi gukomeza tuvuga ngo bazagitwara bazagerayo. Bararenga ku ikipe ya Maroc tuzi ko ubushize ikipe ya Maroc yakuyemo Portugal 1/4 ijya 1/2. Ikipe ya Maroc yatahanye umwanya wa gatatu iwukuye ku ikipe ya Croatia. Ikipe ya Maroc yitwaye neza mu gikombe cy'isi gishize. Ni ukuvuga ko ikipe mu gikombe cy'isi gishize zagiye zitwara neza, bisa naho n'aha ngaha ziri kuba zitwara neza n'ubundi. Noneho ikipe ya Espagne izakina n'Ababiligi, aha ngaha birumvikana. Iyi kipe y'aba bana bato ni bato, aba bana batoya rwose ku isaha y'isaa 3 azaba ari kuwa gatanu ku itariki 10. Basekurana Ababiligi. Ababiligi mu rukerera baraye batsinze ikipe ya Amerika. Ikipe ya Amerika yari yarigize akari akajya he, noneho bayitsinze bayikonfirima ku buryo nta rwitwazo. Bayitsinze ibitego 4-1. Yakitwaza iki? Umukinnyi w'ikipe ya Amerika bamuhaye umutuku, Trump aravuga ati ni gute asiba match atarakina, ajyamo. Ariko ikipe ya Espagne ifite match y'Ababiligi ku itariki 10, mu gihe ikipe y'Abafaransa n'ikipe ya Maroc ku itariki 9 rwose ku isaha y'isaa 4 bazaba bacakirana. Indi match ni match ya Norvège n'Abongereza iri ku itariki 11 ku isaha y'isaa 5. Noneho hasigaye match yo kuvuga ngo harabura iyihe kipe hagati. Ubwo hasigaye ni match ya Colombia na Switzerland. Ubwo hagati ya Colombia na Switzerland haravamo ikipe imwe iri busange Argentine 1/4. Mbega 1/4. Aha ngaha rwose 1/2 gihita kiga. 1/2 tuzabonayo Maroc na Espagne, Abongereza na Argentine. Ampaye ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu tubyita iki? Argentine yagitwaye umwaka ushize, Abafaransa bagitwaye Abafaransa bagitwaye 2018, mu gihe Argentine yagitwaye 2022. Reka turebe ko Messi akomeza agaca impaka. Ndakeka ko uyu mujene wacu nawe Mo Salah aricyo gikombe cy'isi cya nyuma tumubonye mu kibuga yambaye jezi y'ikipe ya Misiri. Rwose bari aba legend, barakoze kuduha isi nziza y'imikino. Abantu benshi twakuze tubumva aba bantu rwose, yaba Messi, yaba Cristiano wavuyemo ijoro ryashize, yaba n'aba ngaba ba Mo Salah rwose bakoze, yaba na ba Sadio Mane bagiye bavamo, bose barakoze kutwereka umupira mwiza. Ewana, twabonye isi y'umupira. Noneho reka twinjire muri generasiyo y'abana bakiri bato. Generasiyo ya Lamine Yamal, generasiyo ya ba Michael Essien, generasiyo y'abana bato ba Mbappe. Noneho aba basaza bari kubyina bavamo. Iki nicyo cy'isi cya nyuma tubonyemo abantu bafite imyaka za 40. Nibavemo rwose twirebere icy'isi cy'abana batoya. Noneho updates nakagaruka turaba tubabwira ikipe isanze Argentine 1/4. Ku muntu utarakanda subscribe, kanda kwako kantu ka subscribe rwose. Utuntu tw'utu updates twose tugende tukugeraho 5 kuri 5. Ewana, iki cy'isi noneho mutangire mwandike comment mutubwire ngo niyi, kuko bisa naho irondo ryivanguye n'ibisambo. Mutangire mwandike comment mutubwire ngo niyi iri buyitware, kuko aha ngaha 1/4 biragaragara. hasigayemo amakipe 8. Ni Abafaransa, ni Maroc, ni Ubwongereza, ni Norvège, ni Espagne, ni Ababiligi, na Argentine, ni na Colombia. Ese aba Basuwisi baratsinda Colombia? Ni Colombia rwose. Mu kanya mu rukerera Colombia irabimanuka mu kibuga n'Ababiligi.
tube tumenya ikipe iri busange Argentine aha ngaha. Yes, ibindi biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, kanda subscribe tuzajye tubana buri munsi.